boano. A big biara sabi opesa umre fee. Now feel my bosses say be. And we say yes, I'm part this me fee. A home home. Me pacho. I am the nation's uncle of Bishop Lumba. Home estate and broke factory. A power boano. A big biara sabi opesa umre fee. Now feel my bosses say be. And we say yes, I'm part this me fee. A home estate and broke factory. And ye did sa and ye every war. Where estate a woman say so won't come in the friend now. Yan ye down. Your poor mouth baby, if you know near Daji, if you are woman on it, or control, or prefer yes, you are talk, because when you will be a near, Ubabi see a year home for so a babois, I'm on estate at Tiapo, you need Jessica Pay, ya, you need 51. I was with my Indiana country as some, and more than 51 on a sentinel, or for me, I'm good now, if you sit down. If you want to say, yeah, the blog papa this is meant according. Somebody out wonder. There are a lot of estates Okota and Jennisu and Minuato, Okota and Jenna and more air prugu. At the end, Yejina, ever said, and Yama Kotote and Modini at the Massa and when you Yamsha and Winsha, Eberia. Yamisha, our fan number the was and any home for a deeds I was so a home estate and broke factory. After Subium, Ebia woman on it, O Ghana, open prota top, prota day. Prota any yet, prota any baby a traffic wa, and nothing you pay home no. If you're here, the prota be a open was antimem, and in Kura a drum was shadia, the Bentomania bow, now Yama sa Akabi. Yet, F. Fenner said, you said Jam one any year list will be at the mount, as I see a cracker me chachoning na Sassika cracanina. At that tech, hey ya, tech, Master tech, hey ya, tech area, hey ya, and a walk. Brania Mobia, born so that form. I feel so. What a brought to Libby? Oh, I'm an army. What do you may see fields is sunset? Wouldn't you be our virginity? Would this camera was your for nobody? And I'm for power. Who of me, Jinama said, Bra home estate and broke factory. Check your company or on company cassia. And not their own workers no be a boy to man. Ubana my orders of a maybe 20,000 of blocks. Yaka creating the home boama. Would you have to account me? Near show 2 weeks. 1 week, 1 month, it depended orders on your work. If you crowd up an old tray in order to be anywhere, and your name amount bear 3-4 days, you better travel blog. Yet, need never casting, yet you have to go proton. So, if you are poor, be out, did he say, or may I say, Gusoke, or your movie video, dear child. I've wrong say indeed, what don't want to back. In fact, so travel on the Gusu input near the corner of the idea, it meets natural time plan. You says if you type, I open the amount. It was a neck, the papa, and one now. Near no point ye, Uyo to my Nibi, Upe Fiamua, Ahine, Eddie Juma, would it be a hospital, would they found workers at Cottenham, over the sea, a home estate and block factory, so if a man fear if who will fear you percent for former high, only baby the Fabra, the bone that would the mouth, yet your high at the amount, not be a control to the amount, open Diana high, singing room self contain, don't the time be a open beer, Rabessia, your home estate for so, you may do anything at what would have because we are from home, so we believe home. Brevier, never have do any brevier, Babosses, brevier, the trousers, brevier, and behind an hour, Ubeisha, the number the Guasia. No crossing, your hands will be a dins of us, will be a dinner to Mawa, in Jamas as a par man so now, your man and pa and what in room. Young man broke papa, service mate, Akum, Usaya one, wire, Fred, near noon is our so macrow. Bah, bah! Home. Mepacho. I am the nation's uncle of Bishop Lumba. Home estate and broke factory. The power bubuano. A big biara assembly opens a Junior the four aha a ban heba center. Aye to yensa afre obi bia say wa wo e haw e wo no mpemu ana won kasa mu a wo huna mane no bia waso do ani kire no e ban heba center. Ye arthritis sa na broni beka no ye hwe infections a eye nompe ana se cancer eye nompe ana kokrama eto nompe mu a broni beka cho se osteoporosis no enu bi e na ye hwe enti se wo kasa no ebi e hye nipadua nimu no
nutrients anase nuane nura ewomu no ehi afrimu ama kasɛ na ho abobɔ ntokro anase etim ne srade esisi nkasɛ na ni no ni nyina no eyi afri ho no mama enompe no ho ye ne yama wo huna mane ne senti no ote yaw bi ewo nipadua ni ma ba ndompe ba nkasɛ se yenka nche odofo se fasa haw ni nyina ebedan yen ewo ban herbal center se ye infections a eye ndompe a ye friend osteomyelitis no ebi na ayo ndompe ebasa na eyi etim srade ensuo enwoma nketinketi bia na se gregro na cartilage a esi ennompe nanim no eyi free ho nti ebasa na wode no eya osonko abetena mfise nnompe ni mienu na etwe ne ho na de ya wabrew ene senti no bi ho tene ne nsem a enye osori gina ne nan so person nanta ne kotodwe na aloke ontimi ntu ne nan eno anante ni nyina ne se haw abetena nnompe nim ba nnompe se yanka ncho se wono haban kasa wotena bebuo munti fasa oni nyina ebre yen ewo ban herbal center a ye kira kwan kese anase yatena ye kese pa no ewo kumase atonsu agogo aban hospital na chi ho udru tema ye wola shebi ehon so ubehu ban herbal center ewo ho udru asafo a anase asori a ye frɛ no Faith Evangelical Ministry na udru hope wo so o hwehwe ban ye be chontu free Sprinters Road ba ubesi wo 18th junction ene so ofia Showman ba so a ubesi 16th junction ti baby abesi bia no wo se ban herbal center ya so ye foforo e wo Sunyane Polytechnic na se Sunyane Poly e wo no ye ne no enedi enhwani mu udru ho a wo se opabia ye frɛ ho magazine ban herbal center ya tena e foforo esan wo ho nti baby bia Ghana mfana wo bia no de aka kire on se fa wo nnompe mu hawo anase nkase mu hawa unompe mu etutuo usisi achia ukotodwe unanti so enye ye wo spinal cord kase titiw no minua achia anase ejo asaba mu fise sa spinal cord kase no eno na ma yetimi tena se yetini yemu eno na ma yekoye mfuo mu koye nnwuma ubekoto so akon awumu ade ye adwuma eno ne ma yetimi gina brane so obese wo bo anase bia benante etiafom kinkimdu ase wo bodo me pacho eye sa spine no ena de edi dwumanti wa wo de wo problem bia no bon se echia ko benkuma na nipadua na echia anase ni fa bon se upper part ni nyina no echima ko hwe ni fa anase benkum obi so de no de akon ni mu a ese ni trase no me pacho bon se ni nipadua ni ti hwe fom entime so spinal cord dompe ne aya ahwe ni ye na se how be mu a ba herbal center amabobom ya ya hodo a ye woni nyina no eho na wo betimi akofi se yagye abaso bode ewo saa ndompemu hwe ho yade ho haw enti baabi bia ni wo a wo fa wo yaso ye ho a yenye ndompemu adwuma emfa ma wo abusua chamfo ba se ahaban kasa wotena bebuo mu na ye no kwasam tuodo akinye bia ni ho enti me se wani die mu baabi a wo Ghana fa na nyina wo te yenka no fa wo haw ni nyina ebedan ban herbal center na ye mwa na ye ntu ndompemu yade nyina ase emfa ma ye wodifo ene ye wodifo odifo na ye bo awiemfo ba da wote se wo falumba metabo ni din no ono ene na mebe mu akọ na wakotie na num asem simape na wahunu se upe baabi pa upe difo bi de ho akobata no a ye wadifo mu ahodo minimo hawo kore hawo o hwa abodamfo wa ha ene ya ba ha obehunu ni nyina moborofo onibie papa na basa so na ene gise mewom ne se o yare na ba na kache ha ono ama baabi a wo beda na amawaduane adi kosi se wo ubenya ahoto na wo ababa bedi adanse nyame nsa wo ne so ne ma wo ye buradwe ne entiase so koso na wo pepe bia kompai body a eja pekurum ene ewo se woko adiji se bewom ni se bosumi bia wo ye all 91 tiba bia wo hye bia wetima prepare na wa baby bosumi bia ifia da to so mienu na wo ye no 1 fa number na egu afidie ni so na frɛ papa yenko ne he odifo no etie na num kasa ketua na bo se wo te na num kasa mpa wo bo ebeto yam yenko hwe ne mra ya frame na ye bo a odifo awiemfo ba me wo japekuru adum ne nyame de ma ye kwa wo se ye mfa nche kwa media me dwuma media ne se me nyame som ne me sofodie nyina me se me hwe nyanka wisia mobro wafo odi ana me hwe wo na wo ba no so nya nunku anti ese me ma wo nyame asem na wo nom na wudi na wo meye wo ba ni nya gidie se
oba no anase wankasa mu problem na be dey e be sofo gidie ni mu a unso kristo nya twase obi o e dey owo gidie wo a wo hwe me no wo a wo hwe me sisi a wo hwe me no wo na me no wo ka sa asem no bra ani achinyi difo ho na si difo ni ho ba bia me wo a olumba ebe pie me so no ye ka che wo be yo honhon na be ju nsem me hyewura mu ba bi na de beda ahoto be de ba bia wo beda de wo betena aduane a wo bedie wo die wo ni hweku amese wo de beda anyi achinyi bomode abra na abedu ha wo behu nyame ani monyam ene ne kese me number wo hwe machira kwa ade benyam ye 0243 356583 bra na abedu ha wo behu nyame ani monyam ene ne kese amen. Koowaa Koowaa TV. If it's Sabria, if it's set no watch ebebo, any answer. Me if in summer, it's what the chichi, social media and so on, and meant to be empty so that was the air cost slow. And I don't pay a better or why they not see if you say, now don't like I say, oh, me in the swat, not yet in a set that yet the man, if you say, I bring you now, oh, yeah, then I do it, oh, am I that when him say, Jidini be, I didn't say, amen. It's I say, and you are holding it, and you seek, and you are home fair, and you be and your position, name woman, and a daroma, and I'm yet to send you, it's in a depart at she. Maybe at the Diane, I do him, but then my make out say, Jimmy, Abuafobi, a daroma. And I want more as I say, Emma, Ebro. As the PC and comma a year, Bible Center, Acham Foba, in Numpeba, and Casaba, or say, oh, a two swago, I have Sabianichi, I want to Butua or Jimmy Juma, or someone can say more a ya, someone can say more a boo, say open, say a massage, you say, we fish you. Modine Nabra at Swabu, I have Sabianichi, and I will be hono, not on Saya, dear Emma, or Sabia Son Sabianado, or a chichi, and a benchemo, and a Watson and over so do Yadi, Edinburgh, or Yadi, dear name with it soon, a lumpumo yadi, a epilepsy, a diabetes, intermittent, perform a Sabia songs, who say, yeah, who be behind a ye, buy about states I will let you, or better than say, Ediamount, or Sebra, a tone to Abu. Government hospital, a cheap and now Ubi Hono. Okopim, a water committee 16, Bower City or Sasso and Area 4 magazine, I also know Obi Acham 4 bar. And I'm best really, I was screen as your fat, not on an introduction, and won't be a Sefatano, or the bedroom, if you say, I have buying Cassa, or sooner be booming, and you're running a beginning. And I don't pay young fast debut Emma home estate and block. So I say, as and block factory one more, and I almost say, Opa say, open 2-bedroom flats, open 3-bedroom flats, open full house, and I say, just a BBA open, and then be able to cinema, so high, so to say, just say, open say, so Assasia, would be an say, open for a home estate and block factory. Now, one Edwin, one member payment plan, I will be teaching and Kakanka. Also, I don't know when your baby other. I remember I say you be set up idea, you miss a week, you miss Antadi, you miss Ampabua, Nemuno, you be Sadai, it's be so when you scar, now be so auto plot, and also over say auto dino, for then a home estate and block factory, now or no more, any stage when you not informal. I obey one more equipment tree and a digimedi ebro. Sanso and Elias debut ebema a OD4 Nanaya way. Papa Japecrom or Sebre, Mobrawa, in Yanka, a Knafo, one more any being in Ano, Mobomo cheap ever karma, now more the car, Papa so Benjamin Fesso, now Wabuamo, Sanso and I would be a Sebia song, Sevignado, Najun a cano, say, or you be a Sono, or Stefani Brat, a Japecrom now. On fat nedro and can if you say I don't want you know or why they I don't know and to go be more why they are but show I am sir every year with their send a bear who pay Juma who beats me and you find a day Juma a baby a wee and beats my and come up I'm walking at this man so if you say say oh Yarifo will fear would be near she me charming wamba never give it to us. Homo
Mepacho, I am the nation's uncle of Bishop Lumba. Home estate and block factory, the power bubuano. A big biara serve opesa woman fee. Now if you my bosses say be, and will say yes, and part this me fee. A home estate and block factory, and a dead sir and ye every war. Where estate a woman says you won't come in the friend now. Yanyan dano, your poor baby, if you know near Daji, if you are on it or control, open fear, yes, you are talk, because when you will be a near, Ubabi see a home for so. Beboa ama estate tiapo yenim se sika pe ya yenim fifire hu asem bible so djuma yenim enti ye to so a na ye de aseda ebema odifo efise obo adwuma ewo japeko maka achiro se entina ho ema se bio yade no emo so ansana odwu ho o de ko odu japeko mu nkwan de a obisa odifo na na ye boa obibia ebe wadom ama bibia aye kama ede ama sanso ene beda on point clothing and I say on point fashions for ye beda mo say omudi omusika twitwi die na abeso ya sere one say mema wa sonte say eye ntade pa na opese wo hye enko baabia hye baabia ye fa yanka say local fabric and designer die ana atade enfa show dia eno ane on point one would do any honam no essay and say wow what is a maker on point you should know that they are always on point so go there now we do Abripo Junction ship room Angel FM Abosana say and na ubi hu warm to make kohosisia on point clothing one more everyone who IFFA bacho anope we no any aboafa asoya sne na yedi coordinate no ebro we should be live on Facebook Koowaa TV GH should be live on YouTube Koowaa TV should be live on some Darkos initiative some Darkos TV there is a WhatsApp line on the screen pick it up drop all your messages there I read them for you as well as comment section on Facebook no what the messages for her so no ye back in kind edi amount na madam was say mo amajibre na mo hwe ewo mo fiefie mu no mo hwe home TV and I say Koowaa TV mesre na madam was be me fi say television stations no also say dra no pa na say mo hwe home TV a na ewo say ye ma mo piafo if you say eyo donko a enyo da ngama for mo TV no am found to her me offer Lumba Ojineja the nation's uncle the adorable Sanso and a mini avema the radio man the humble giants the humble pastor amakache say matura to ho me twen finshi abe enum esia edu a edi enum no o sesa na fi no me ankasa metebri ma no esi no ho na maye no ho adwuma pa akai no wabra wo shaase o say auntie men sesa I am hoping say obey sapepepe e dia wa me anofe watna say waye homoje odi bi ra bible ni mu na ansa na mema wo mo akwaba na ya the first story no abremo no ma me show nkran kakra bi e ya da me say da bia wo say ejiji didi eat how often do you eat well? It's a question I really want to ask you. How often do you eat well? Ebebe ena ya na udidi na udidi kra eya na sebie son udidi free ufri ukrem edidi obi o ha asase we so awo no oye adwuma yitua ne keye pa obosika ni nyina bede odi akogu bank obi o ha wabone bede odi agu ni phone so sebie son sebie nyaado wa wutimu se abrante wosika papa wosika nenso auto aduane pedia eye ya sister wiska enso oyi a eye ne ya me ba chawo sebi me semeka me nka se for sika nyina atwa wanum na emom no opa kisika na gu ho da chi sebi eson obade no to ne safra wa obi abedi amawo na afi wa wo fi wo krem eye adwumadene epe sika no na waja ho na obi na ebedi amawo na medofo eye didi ma okra energy Chediane pa ya ye pego be say opa obo nse gobe otwa bo 11 12 na waje ne bede na watai bem enu ano se de aka eye nsu nko a oni di bium so better vegetables papa bi we twitwa ne salad papa bi enura de e na me pepa obetwitwa na atosudie ahyemu ma na empo ono ane mo kakra wache ne fish bi kama e de atoso na watete awe ama ne kra ni age no o se be kosin be 50 cedis no onye obekọ akoto sebi
gari na wo soki milk kra no or the stomach ko ade bra ojide yin sister mpacho usika no wine any man wo or tata the pasha ne ya or tompa bo pasha say me fam sika nyi say you me ba cho eya ma wo kra ninji so bi be di ya na sebie so obi na e de na pie na wakota aduane pa ma no ba to wo sika minim sika ni bi krom ha ya sebie so sebie nyaado me semi campa cho or tata the pasha ne ya papa ya sebi me hu se basa sika japade ye ka kuma se japade a metima ka so omu fa japade dan sika nanso nhuna ni fie kura no kwada ko wura hono ma efie akase botum se sika ni pa fie anka wura hono ma ala wa bra hu ye papa kwam despite efie na wo kra ni age no wura papa ni fie wo se ntiwe pa ntiwe ni pacho eya masika no enti pampan ewo hu na wo brenyan wo na wo brenyan se sika duro mpo na waji mpo a masika no nsu wo hu efise wo bre edu anadwo a wo nei diwi pake agu ho umfa bi nsese ho fa bi ni di eya didi ma okra eni nche na nka se fa wo sika nyina twa onum me so be ka se na Diane pass yen fi sika nyina twa enum ana no that's not what I'm talking about but Mr. eya didi ma okra eni nche Saturday pa tonkupa bi sra ma ohu okra ni nye what am I say ready show so be sa edi amame aba babe bi aboko de nyakopon adom e de rade asema ya brabo sa se nenso ami ehuna de kye biem da me ka se woda na tumi solisi ya won wodi ni ye ya ka kye ye nhia ne nkoso nko because aseme ma obi ni a me ma de enche exactly na said the Bible ne ka da bia na ya na ede say sidie nti na yesiesie aduane and some atiasefo energy otiase na sika ya ade ni na say to conclude me ka say chiro dia that's wonipa ansa na betima sere obi ka bibia chewa obumfu ansa na se betafrache obetima ginsem bia mene no unless one me say come de wa ade ketua bi ye wahi boni bebra ye kom obi kom nti wadane kromfo di kom di ni kwaso ni pa mane do ye fun trust me say wo ye adwuma kra na won ta ni di ya o customers kra ni mu how isi welcome exactly o ka so mo basa because come do so be nyamra ma ho no wadi di ni so ye problem de ma di dan yan wo futu awutu ni ne di ede yan kan che ni pa nyina say se beta frache aduane sika and top rot aduane sika nsi amansoro di ni wo se mo di ko yam ni me wani ne di ko yam and top rot I love it. Yes. And top road. Na mo amodene. Wetuma ko akonim. Da bia se bi ofa obi a shatade ba ko to pia na obi ehunu no. Da yan we nse mu. Usika nse wo de ye dey. Wo nse mu no wo. Se aduane na wo ko akoto no. Unim sa abro so 15 cedi wa me hu. Amen. Na mu dre say 3 cedi. Come on, what you now? Come on fish. 10 15 cedis. 1 me in 20. But I kwabna ne de. Yes. But dey na sa kwabna ne kro no beto credit or dey yakọ na adwene nko da. Exactly. Enye ne sa atene da. Beto be 20 cedi. Offer. Baby am to sa. What you say na se no a shop ah, let me come me top ah. They say ebeduru ho. Ni bedua na nya ahode etimi yakọ no. Onsiesie ni o mani bibi pendi. O ti ase. Ne mum niam na e wa abonte amfa hwe ma no. Eno no nipa ni kun na asifie ni nyina wie. Eni bedua na ye mra. Ti mu bebere bebere sa ye nsifie ni na suro ka che ne akadem. Eni gi edi enjoy fie no ye nya bi. Emu bebere bebere sa ye wie ni tim ni awu. Bo se fie ni mu a ye tu akom ni ekoye ye. O ti ase because ye nya bibi pa mfa ma ni bedua no. Uyo nipa na otie ma no pa ya. Me say aduane sika and top plot. Firi wakum na yire hu didi. Exactly. Osenta 14 ye no. Kenka. Ngodi ono no. Kwai. Osibiri pa eni ho manipa. Biribi pa bia ni ho manipa. Sine se obedi die. Sine se obedi die. Na wanom. Mama de kra hu ade power de. Mama o kra hu na de power de brem. Yesu me hu se nyankopon nsem ne. Yesu nyina se hu se awrade nsem ne firo. Enye nipa bia nsem. Asem na desisi bia ni mfam ko. Ecclesiastes chapter 2 verse 20. Kwai.
o se na biribi pa eni ho mani biribi pa bia ni ho bra hu bre yu fie ni ho ma wo bra hu bre ka ni ho ma bra hu bre sabeta facha dan ya wasie proto wato eni ho ma biribi pa bia ni ho mo nipa se obedidie na wanom no ma de kra hu ade no ma wo kra ehura de pa ewo ni bra wa bebre mu ye nsu me hu se Nyankopon se we nsu nyina wasa hu se ya urade nsam na fire reason ne se ada wo be wu a wo kɔ no wo de yafuno ni a onom ye ne wudi ye eno a de so bibi pa bia ni wo ma ofie no tim fanko anya wo dia bibi pa bia ni wo ma o ka no tim fanko anya wo dia bibi pa bia ni wo ma o ba wa wo no tim fan nko anya wo dia bibi pa bia ni wo ade ye papa ma wo na wo na betuma ka se me ko amuntimi nyim firi mi sem e kakra wudi ye kakra onom ye eno na ade ko na ade akopro do nipa de wo to a bibi Fortuno quotation. Deuteronomy chapter 14 verse 26. Deuteronomy 14:26. Was saying for Sikato adie biara wo. For Sikato adie bia wo kra ne kondo. Nantwie no odwan. Nantwie abuodwan. Ene bobesa. Bobisa ka ho. Ene nsa biara. Ene nsa biara edene. Odi ase. Etu bobisa ne kakra no ne so ye obisi kakra sa. No ultimate avi nantwie ni be fine. Uwi anu atra ban fam kwadi nkwasi asem. Mani bobisa ni wiye nkwadi u maami atem. Mani bobisa ni wiye nkwadi u papa atem. Mfa bobisa nkwadi u atem. Mfa bobisa mdidi u man tam ofu atem. Mfa nkata katwa ni nkowi ade. Mfa nkata wani nkobu obi. Waso nu bobisa bia ade ayede ye ne se ye de wi nantwie ye de wi dwan. Etunim so to okra osika ntimi nto nantwie nto dwan nto aponte nto akokko nu bobisa no. Yansa bi anim. Kristo tuyafo ade ya wo ye bia Bible so ohun se ye kwan be na ofa so ye any problem mesle obi a wo tie me susu ja prot no nkwan wa agenda won ho na manso kra betima baso ebo odi aku dibi gu yam di kakra gu yam upon wa de bra tusu wo baji banku di mutuo kakra be ma ye made nkakra nkakra no to abalance uwi a wakoda tuo so no wura yi ma hono susu aka ho na wo de didi na kwa yengo jeni ajena ene maka na kuma so asa mama no bibia o filibia ne maka ma na ma nitima ene de anyway eya didi ma kra ni we are not saying say spend all your money on food only baby o baby asibia obedidi bani o na betima sifi ena me ke biane de ehia me kra bani mre fi si o ade because there be am ka che mo se na me kra mi si a me kwa me de be kwa na me mfanko enti me to wa me su no ene mpapa asasi ya wato wasi na plot bi danim hoyi ene da achi da ya papa so no mfa nko sa anzo gine won do na na ko enti na wati o that plot kra danim hoyi ene da achi mesi sana mka ene am say me nko top plot bi am obi anu fra mecha plot na makwesi dada de ene erade on show say also no obene sa na wodidi amaokrani aji because one na we adwuma ema ho dress good look good eat well and that is all bra ohoye auntie adom gami ye chawabo makofa be story bible ni wura mu ai intiminko eradi nshraw adofo yeramu dia we are live on Facebook Koowaa TV GH Mesoya share my Sanso and America I will say we are live on our television home TV or Koowaa TV. We're live on Samdaku's initiative, Samdaku's TV and all that. So whilst you're watching, you share and then you drop your comments, your opinion, what have you. And then remember, it's a latter part of the show, no so no. If it be a humano atum now also the contributions via or no concerning stories edebano. What's me ede aba. First story making headlines on today's Koowaa Show and it's a better job. Say ora ko finti yin enim no raki ka choma mi say aha o to lege yeah wa grant interview na o grant interview no e na o ka say abrantie junior daddy lumba onya ne ba bi ko because kuma de yin enim say na abrantie bi wo ha o tonyom a no so ni bibia ti say daddy lumba so penasem no aboniti no kasa no ene ne ye ti say daddy lumba ta ma fokwa bi say papa ni ba na ebeto jasa branti sebie son atona nanom e won sie de sebi ha me ne be mfinsha be mienu bi de ya kwa na I guess I'm right na kofi grant interview no na oka say amanfo so na wonnom ekeka say junior daddy lumba pani na sebie son sebie nyaado eyi ni fi asase so
if you say now autonomous to so no we any bibia ye ne ya na papa ne kwa ka chen se wonya ya wanyai into free mono na manfo nim say Daddy Lumba Charles Kojofosu ene ekunom na kofinti say enye Daddy Lumba ene yini fi atase pasa so yonko she video Charles said this time around, the voice continue no do share ho. So be a more and the Ghana for no pa. Say be a more to no more ye collabo was stage so no more to no more let's say be this time around wabre wa ha no why fast out to show because na man phone. On your murder. I think the answer now will be cancer do oboa. Okay. It's mum or no more may ya name freeway. Me could I say any them pose Obeka Kofi because you be a keke na Lumba Beka Chinese Union and what in a mic or the 20 I say nice one. But then Yamia simple. Nice one. Ghana for I'm sorry, I'm all cast as a Lumba, I am Rena Lumba, and the voice to come from Nenia that into or replace Kofi Asha Hormone Sadio Mano, Munyai, and a Kofi Abeyan, or see, and just sad because a yana who a niji said Charles Kifusu children and also was stage not free Kofinti, so one brand or Mebuana, a yana affected because we're funny send it back, Kotua, or Fado, say Unia Kotua. It's whatever it is we are all pushing. Now, Kofi, you're one and you're back on, so you're late, Kaka. Your friend said, Lumba Junior Lumba. Yeah. What's your honest voice? Minimum. What I don't know. Oh, say, you be a mental be, and you know, I am a time between Nishakrani. Bushia more head then, like who first the Bushia said this time around, the voice continue no do share ho. So be a more and the Ghana for no pa. Say, be a more to your more ye collabo and was stage so no more to your mana, let's say, this time around, wabre wa ha no why fast out to show because na man phone. On your murder, I think the answer now will be cancer do oboa. Okay. It's mum or no more may ya name freeway. Me could I say any them pose Obeka Kofi because you be a keke na Lumba Beka Chinese Union and what in a mic or the 20 I say nice one. But then Yamia simple. Nice one. Ghana for I'm sorry, I'm all cast as a Lumba, I am Rena Lumba, and the voice to come from Nenia that into or replace Kofi Asha Hormone Sadio Mano, Munyai, and a Kofi Abeyan, or see, and just sad because a yana who a niji said Charles Kifusu children and also was stage not free Kofinti, so one brand or Mebuana, a yana affected because we're funny send back, Kotua, we're father, say Unia Kotua. It's whatever it is we are all pushing. Now, Kofi, you're one and you're back on, so you're late, Kaka. Your friend said, Lumba Junior Lumba. Yeah. What's your honest voice? Minimum. What I don't know. Oh, say, you be a mental Charles said this time around, the voice continue no do share ho. So be a more and the Ghana for no pa. Say, be a more to no more ye collabo and was stage so no more to no more, let's say, this time around, wabre wa ha no why fast out to show because na man phone. On your murder, I think the answer now will be cancer do oboa. Okay. It's mum or no more may ya name freeway. Me could I say any them pose Obeka Kofi because you be a keke na Lumba Beka Chinese Union and what in a mic or the 20 I say nice one. But then Yamia simple. Nice one. Ghana for I'm sorry, I'm all cast as a Lumba, I am Rena Lumba, and the voice to come from Nenia that into or replace Kofi Asha Hormone Sadio Mano, Munyai, and a Kofi Abeyan, or see, and just sad because a yana who a niji as you Kofinti and yet in Kano video no I think say it's me in plain see and for my monfanje but that is exactly what Kofinti said say or no the groom height no one more or motebro mano see Daddy Lumba home said one no any a year junior Lumba a free at as a fast assistant also munya sansam no eka na no crabia enim Daddy Lumba a bear ne fit a bear ne dimpo say Ubi eye ni noma etise wo no that me share video no etimi ekesia ye be play amamo and can see amon fanche but that's the story and that is how it is over Dayan
And you be a mede. But see, if you do good, you do for yourself. You do for yourself. If you do bad, you do for yourself. If you become all right. On Najuma way, you do good, you do for yourself. You do bad, you do for the nickname. No. It's all you good at come and pay with good. Oh, you're bad or pay with bad. I do only pay you be intimate or general sitting. When you are, son who were chilling, what's a shame. On fan choto my own quota. Eltino, you make a question said, ye nipa, a bet me aba. Samiano of a chance go for you. A yenahi, no Jawetian charge home. Na branch and upana hefo. Jot minam o kwasana panyi bi de native on akwen nka yi wa hwiase. Utimi hwiase. Utimi so no matejema o kwasana no boze panyi bi de native akwen beti ato we de mommo mi oni nani sisi fo mu won kan kyerɛw. Boza sustain wa mo wetima traba bia etro no. Yi hwiase abrabo etisa. But that is how sentence our young lady saying so. Nayan. Bia meka se danger enough from that. This will be PM and Jamubi. Will be quite brabo kwan so. That's a near to meet any man. Now, episode did you in Chila, but your songs any pacro. Okay. The trueness of Mundako, the Papa don't work for it. Not to our old day new. When you old day new, I fed in Sharp Master was seen. I tell you about Bumbia, and no Falumba. And China, two of the Badia and Munyama bread and butter, and Kawasam, the your mentor. Watch the choir password between the word. Zikwa ye no be cha one day pe na hu se wa je so fe fa no na nam dada untu di wa ha no de aye ne ma bi asabita pra sem bada se bo ban sa no ni na bi si fa ma we ya si de fa en ta de ti wa na bo na bo ban na ba tinyam pesa me nka nyina ne se mesre na ni die kwa so mesre no ye ma we nyina nkoda na ne awasi so foforo no on fanche ni tiri mu se so obi nyame hira obi no oduru mpempenso obi a ye didi ni nhira ho ye ni nkom ye didi ni nhira ho ye ni di nkom and then for my brabo na for mo danyan enye pekere sa da wani danyan du hene be da danyan ifire unim bra wa bre unim atem didi a waje na uhun fefefe wo TV so Tisa na ubi bi se danyan na pese nka wonye se wono a ye bre ho ase ye sum nipa no ye mane nya ye som faso no no atura no ntu aka se me banie onko nanim wani se kire du achi sabi lumba be bia wadri ye fa bi bia no obi a bi pa be kan ba sabi ye se nko ntimi ntwen enti ofa me sro me ntwa no enti sabi so sabi nya ado enti se udi dwuma bi na efe na obi ka se o me pese me yete se wo wa ma wo ho amebo amani ameji wo shirampo na sepse bi be wona nipa no eye ni no ma se kwa e ma enyo fe eso ni betia ka se ya pa we je story ya o ye wa bra wa ma me wa Dayan efe ye hwa de ma mfa nya mpato bi nko eye tete kwashi koko anwan wanko bo abusi ama ade a wo ye ne ye ni papa no be ye ya na ni problem odiase 2 atagwaji krade wontiase zo wa hye abusuafo ateki we de lumba tiase odiase ndi nka wo ni femu no so opese osua ni pot sa true ni nhira mu wako baabi ebi onu se nka wa na ordinary we aduma adi 5 million ebe ye so papa no ntudim ko ye aduma di 2000 500 to 2000 the distance is too long to di nka 500 fashion vripum na kodadi menya hwe obi wa ha me kwa akobo namzo de je hunsuo no na fa sunsum tamachi onye kwase ada odi asem na se ni nyina ya ne ma onipa ohun na asase we ya wotezo no wotena so che twere ne se onipa ye de bokwan ma no ade ni pia titira nim mebusam tidu nwotwe kenkan mudunsia kwai osinipa ye de bokwan onipa ye de awo ye na bokwan ma ade ne ba nipa akese na do ba akesefo anim edika wo onye papa we anim adom no unya hwe obi atete sa wo ba enzuozi kase wozo afa tira no no abe charge no wate no amma kakra sa je ko hye mo ani munyam but magru ni siso asane man ketengeti we bi ti om wo frase ya di kofi bi di na chieme na obi a wato ni ma opese obi nyina wono support no no kra anye na home na nkwanye obi ose no na ne voice se na sa ni pa no okune topene kofi bi wati ase no woni lumba de na se kofi nti ne hefa na se lumba
and so to me to no one show kese bi of from so o mama support no onye na nhye ni munyam how much more one ka to nyom so no ye di nkoma ye nhwe ni se hwe ni se na mmoa man nkoma no nkọ anim dimesre san nkoma we ye nya idi akwa ni bewu no wan kan twan so ne papa no wo ifia eno wan falete bia nto na chiedi adanse se lumba na amia no kon akuno yesi tumbo ne bo no tumbo so nyon nkwan first person bia ye no odi ase ndi yale ewo yi ase ndi se ye hunu bibi se no kode asumdie ye wo bia nkonam na frede bi mpo wada wansole nkonhia bi mpo dia otimi di hye bibi we die tumbo dana ni ya hunu nyina ye hunu ye odi asem na se ye besre ye nto eno nkure sa nkomodie no ye nto mfa nkure etire se kwa na beto se ye mia me wo fa chasko de fusi na ye mi nsuro no ye wo se mi yibon no me yi abon no because we are satan ye ntrane sa ye nipa nya na betima mu anya nhira obi beba abatutu nhira ase obi beba bepaja wo nhira nti na ba na se bia wo gemene wakọ akọ animu abrabom ne nyina yetimi akoya nim. All right, we go dia na my second story and na be the Ebro make I say on point clothing aso yesne omo ship at Report Junction Angel FM abusana se pay and na be hu omo ba ba sanse krai mo sanso na odi4 na ebo e wo Japan Kroma ono so no e krai mo say tree sanso and na home estate and block factory womo e wo Kumawood Atinga Junction ye ya and na obi hu e home estate and block factory oba asasi bibia wono ebeye fefe edia ma person renting down any idea that just come and talk to them. You're going to make sure that everything will be so beautiful. Second story and it say e mate ma kuma ko en 9 bia wono mo ayo ma bin say womo edi 38 kilogram of cocaine etu kwa pa ma no ne ampa womo asisa so Odu airport no ade hu pa ni say kosoka enti me ndi 30 ameye hu say sa ranche 9 we cocaine we na show mo e na si ele na koso e airport so e shi Cheka na dishia baya anei wamoya miensa na safwe ya chuo nyina na ye chese wamde nubone wamde udwa na wama bon wamade ma kotoka wiemse gina bi yenim se wode mfidi a yade wewe nipadua ni obi ode koke ahye no ne ade ade sie nya bi oha safwe tumi de aya koke ni nubone afu wiemse akwa pimo UK wamdu UK ana ehode yetumi eche wama Heathrow Airport ahana dwede yetumi course na safwe nyina ye chese o Wamu ya adishia wamu fi Ghana ha ene brano wamu tako United Kingdom ekokodu onyuma na empanifo chese koke ahodu empanifo yi wamu di dwane ye na nke wamu di kwa akoto onye sika doso podi egu omotom no wodi tunse nie so a 38 kilograms of cocaine ana na ekuta wamu wodi ko aye sika mu a 2.88 million euros ana wamu to ya nko mmenya suspect no baako din di Eric Kusiapia wadi 51 years papa mu anafe Albert Kachire Jamfi wanu wadi 52 years onu nso anyi wababa ko kan Jennifer Ajimai wadi 38 years ana Julius Tete Pulampo wanu so edimu tintimaya sabe safoi wamu nyina ade sade we so amudi dwane na Narcotic Control Commission adema wa my Ghana ana cheso empanifo yi o masutrese nano January Bosumi ani ndikan afimpim yoni aduonu baako ana kotoka yemse gina bia safoi ade ndubani fa ho ade kopiem o Heathrow Airport ayitubi so mu na Eric Kusi wano ne yache ne kanen yache no na chese Heathrow Airport wa land say sometime kokain no yechese wadi asie e box nkete bi mu a anka yetumi ama no kwa kakra bi a anka National Crime Agency NCA Woman in Narcotic Control Commission at Magana, Wam Kabo Mua, and Narcotics for AU campaign for just na suspect bet we do a munjemi and a woman branche Kusiapia. Anumu, me bosumene that tosso do 9. I've been pay me near the Onubako, and also bet catch Jamfi. Yase one Jennifer Ajamai. Wamusu if you are my Ghana, Kotokayo and Senjinabia, A2 Kopiemo UK. Now, one do one, that has an operational strategy out one Kosunti. Abe Jennifer Jennifer yetumi achi wontam na abram panfo achi wono ye wewe wom dwumadiem ane de ekoso Heathrow Airport wo May 15 fo ene ye hwehwe mu a ye hunsa ababa wa Jennifer no wa Jennifer no ana ye de niam ye cocaine
yɛde ama ne sɛ ne suitcase one function ama wabobɔ ne nkakra de ahyɛ mu ano no na yɛ 15 kilograms of cocaine ɛna na ɛhyɛ ababa wahu a wotɔn a ɛyɛ 1,100,000 pounds. Enti ene da ho no emrantie no eye miensa na oba baako ene ja sɛdeɛ ne si wɔ Ghana ye airport ha o mo ntimi ache wo mo ama mo timi twem ekodu London and sana ye detect say cocaine no e wo mo no man ofa dan o ma we yedua yi labi kuro ya otimi yedua yi labi sɛ na si yentwe ni yedua we kuro ni deserve sa atro no mo je fi o mo deserve e se we mu nyina na me hu sɛ e bia hu nya timi papa hwa na yi ahya ade man ka atra akɔ Messi ni ti ana na ahya ade man ka timi atra boda kɔ ama broni na Messi nya ne de hye no ana anche wo mo sɛ wo de bibi sɛ ebesena kɔ na wo yi abeka se ntua yi labi na matra sa ye campaign wo ba bia hodo sɛ ye nyintum ne ntua na mpibie furu sɛ kwasa ya sɛ betafra kyɛ ɛho a ahyehye no ɛno ana yi o mo sɛ be ya ɛkɔm benya bi adie kakra ne de ye ma mo na sɛ be mo de to na adwuma be na mo de ye sɛ ne ye suspect ndoma ba mo hwɛ ne ye ne ye oba bi ye suspect ne ye oba bi ye kwakye o suspect obi a wo gya ne ma ne kɔ ndom so duwa no mo suspect ya ntenkoro so kuro ba ne efrim we so ye mfa nkwahye na na adome boa waji wadi so betima ya adwuma na wa appoint no we so ye mfa nkwahye na mo duru airport no na ado no ogina obi na echeke mboa tina na no ayi press papa we dem sinya me be hire na hire ni funu Professor Mas was small video bin kan na nim se story bi se o kam de ka ho no nya immigration for no kasa o monim o se dia nim guase no ye ntua moka na mo tia na ne ma twitwam ene mu nim ansa mo yiri obi bribe je matetia na mde mani to fom se be hu bi na ma hunu bi sorry for some make kasa say mo na mama kwan se me kasa sa ai na mgu mani ma sa mi hu president watima tene mpani fo ase kire o makase ya kire o muda adam da me bo na wase agume obi start drum na man de sende me who is the president ni na indeed of atadi na friend asundie hene no ampa ya dikroma wo ba mu se custom for ya adwuma pa na kan twemfam no kwa ya nyenkosi wo betima tua wo je ato ne ho na o ja wa mo akọ anaso wakra wo ne ma ba ne de bukase eto so ama ne ma na ka wo ne ato no wo hye de o mo ya very expert ne mo mkwase bi de mkwase asem ntwam ayeye awi abeke kafo akire na afo de ye ntimi hwehwem bribe nti omu yi omu so ma ye dwumadene dai ye nya drone ya fon gitingiti bi kwani ya nkwa agire uduru wa ofu nya ya digu ade so e pass Twitter bi se bibi o etidi na mo ye no nkwa de be se ko ye exactly ya jimini ama si scale so e check hu se aburo so minyi wo mi busu ni bi anyina onti yigu wo wa bra to wa de na wuja no wachi sa yi se nya o mo ye na sa no akoro so akọ so dia na ehye mu ama hunu Koma dia na duma na asam kwan yet eyesi ani akata so mnemna so na twa yet koma mo bia sani ska kogu ono accounts bi mu nipa na Sunday yensu yentimi nkan ho asem ekonkon ho nanka we kuro bia mra ye adwuma ya be check say ye June 15th na si January 15th na si okay January 15th de omo che omo tambe eye 1 hour time okay ofri abroche ofri Ghana ha ekobia Italy abaspend bia 6 hours the 6 hours there na ye Ghana time say okay Ghana time say there sam na info na wodi tuni akọ ebuku ubakona kwa me ata train di so ba adwuma no pa no ya ojasia train di so ba adwuma no pa sister Barbara train di so ba mu na na mo ara we fa mo no se yi mo nyina di nso penfo betra ho a chesem say yɛtɛ ayɛ hwɛ ha wokɔkɛ sɛ menka na ntie yɛ sɛ duo wo bi na bɛyi obi ti no ne kwa wo bi bɛyi wo hene bi ti obɛyi president ana mp bi ti a kwatima kuro so boda ne kɔ ama kuro na yɛ ntua gas wo mo na timi ate sɛ obi di adeɛ bi asiem obi di adeɛ ahintam wei di ma hu sɛ nyɛ sɛ wutua gas nkwa ne timi yɛ bibie pabrojefo yɛ ntua to mo so mo timati akromfo ama yɛ na mo ye tuama mo ntimi ntia ne asa be tua biem asemo na ye sa be tua biem meboa na se si na ma do dan kwaku fado me am wo fase se ne ebi no mo bo adwuma ye bo mo abaso no mo adwuma no mo pam mo me de maka o me so o 2 years pe kwaje na ho me
wa ho me gye mu nkofo me bawudi eye dimpa ubehu eye dimponi a ubehu ti samra wa nwodin no ne abayire firi baba mu woni wa mamu ani mu abanyam no yiri firi dan pali e okrom ni woni si ade so na nkofo bebere ka say okrom fo no asese o mo so mete dan pali so amasole chese wa ye adwuma tuuri ba fa okrom ni o ye adwuma say de nka jami krom ni si won won tra kura na se wo mfaso wo so because obi anya ne so mfaso and am a posifo emu aye duru omom di moto chiche so what omo ye brown because me na bia ba your friend IGB dampare ade na mo de gugu na se beta flat ye jam odwuma na mu bi gu odwuma ani mu asesa bi she office di kenkan Wasi enkosi da ben na asase ni abobo enkosi da ben enkosi da ben na asase ye be di abobo se muso tefo ye be di abobo se enkosi da ben when asofo boni nti aye di nti koka ye de cross border nti bribe immigration for nti apoti for bribe mo nti asoja for bribe mo nti asofo di abobo efrise o cancer oli hu ye wie ye ni ma wie ye be ye Okay. Kese ni asati sa ni nyina ye ka ye nim ye wie ye you don't know what is coming next. Yeah. You want to that you do any be better ye dan nya wan wase ye na ma wo fa ma no din ya nya wurade na bejeme na bi a ntimi nto dia ten no fa ko Nyamiti. Senepa Emaswe. e ba so gram fa mata samka Sure, I get it. wo dia se ten na uko nipa be hunu se be yi ani se ne ye hunu ye ye de titikroma because of panini bi ahonto nti wo kan ya anya panini bi denti Yeah. dayan mo se kuro yo na kuro nti ne bebu mata yo Sir. MP for mo se kuro yo minister for mo se kuro yo amampanyin for mo se kuro yo ayi custom for mo se kuro yo Jeremiah 14 akwati for mo se kuro yo na Awurade ka kire me se Jeremiah 14 live o si Awurade ka kire me se empa cha won sra papa mu o men men pacho men se papa bi amfa mo ma Ghana na so di mu ada o valumba so mo di mu ada mintie won koto sre mintie wo mo mpai bo so bo se afori ne so bo se afodi ne aduane afodi a ni nso won me nani nso na afuna ne yakom afra ne kom ene owuyare am de be twere wo ene ya di be dua o man Ghana Okay. before Jeremiah na ne ya ka kire no e ka kire o man no se de o mo si aye bone am na buru so se de o mo nka no kwe se o mo gi adamudie no afa de mi Awurade ma dwesi edi men sra papa bi am o ma de pa bi ansra na ma o mo so bra ye nya ya bre ye kom be be nyina ko fo bi am mu ye Awurade bu ofu o man ni nyina Ene no kwe. o ye to wani am Awurade bu ofu o man ni nyina anti bi akiti mo to am Awurade bu ofu o man ni nyina Brandon ya cheskana mo wadi am Awurade bu ofu o man ni nyina to se men sra unya de fo ko man sra papa na Awurade ko ntie wasen gade etimi ono Awurade pa ye mu adadie aso se wudi mu adampa enuru na nim Okay. owie wase so anso mu adadie ma ya na nko hia fodie etimi ka Awurade akoma aso se obo sa fodie na onsom Kristo adome ye ne yetia na mote ye Ghana ye nhia ma anka ni ye Ghana ye nimani O basa Ghana insha. tabirita Basa ye bia. tabirita unu basa enti na cheze ye nhia Saso na Israel emperor do na basa ne ba kura Awurade pega ne nsama BBC enso so na Kristo timi twe o maso wan die man There was some di anka wo ku yi labi ho wan to no wo skari ase ne ba ya o den I dey set tight na ye your friend say 11 na yempe na dayan na yempe wo ka se chinye we despite beji bi kwa kuti ye ntua obeka bi the sika fund omo de wo ka de dai kana ye gapo ye ntua obeka bi wanka because san kwa na mbeji no obetumi atua yesu ye ntua wo se gogu bofo abeka bi obi ni mwate ne nka what in the car? But they are talking about it. They don't like it. Oh, yeah. One back video. So for us, one like no video. Me video. One met me to inform. Yeah, any captain on a yes. Yes, sir. Mama is on tempentum, quite you my dear show on Sunday. Fanny dear man, Juma. Respect your Juma, I know.
Wo bi ntaje hu se we yenya ne so biem so bi kasa wo adwuma ho a na kire ba bia wo kom. Okay. Muguma mpanyi ya nim asesa ba na ono na nanim ha na nipa akodi na tem. Na motete wo. Mi was wa jimodi no amam position. Ti botu amate free na tunturi. Atimasi si fia kase munya ite. Ah, ana na Ghana position bi wa yenya express cray. Ah, me de me wan say wo mutimi atwam okotoka. Enti say no omunni the equipment ah won betimi di edit me say skate for ho be dey timi na mbanya twa safi ama won nsam na mframam na wo sabe wo go for airport no yesi omunim omunim asa me kra me tie ya sabe manko express school kra me gina airport odi na muzu obi ban na nim dua ne sabe na tiko ya ye dududu go me timi zo kra ne bone me ton fun ade ya de bo mabaso no timi gina ba bi di na mzirisa gu mebu sei wuyi sha obototo a di wo nim de obiri me se fun sha ho ye bedo to moto me benya sa nyame ya da anya sa de no ana obi timi wura ufie obi agwa akwere se ni wosi koiri obi suspect na mo ye de machine asa aka ma agene ho ana mu ntimi nchi obi nyame hu omo ada yan e do visa Washington bi na na me am de fi ma wura wa ko tu kwa ko mu wura ko ya be da mu cheso be cheso am be otu okra wonai dayan mesra ni diem adie bia onipa wo ye Colossians 3:23 osina adwuma biara ya fa to wo so a wo ye no munfiri okra munya munfiri okra mu na munye samunya ma urade na munya ma nipa efise munim se urade nsam na mubenya apagade so akatua okay munim pa sa urade obo odi wiase ne nsam na mubenya apagade mu akatua nti adwuma bia wo ye no firi okra mu se wo ya ma urade na nya nipa mampani na appointed wo de nanso eniye mu na hye urade ani munyam ade. This is not the first time for Kutuka. Yet Yakumuwa, Yadi Ayito and Sosano, Kutuka, Yadi Boket, Say for your Quachi Kumua. I will show you a question. With a say Quachi Kumua, here. Yet to be actually Ghana. Ade, and I am one day. I don't know what's yada. Ade, Obidia Cantiana, Quancamacas, oh. Go for back to Tom Money and Cantia, Mutimicas, Unkum. So kilos those. Near ye. Nemum. Chronodere. Machine to me the tatisa on Yamana so yen Nentimini tatisa the bonichum. Namio. O Funcho, but to the family and Tessa Funcho bottom, ye to answer. No ye. And to be busy, one, and Timini tate. Machine bear Ghana, the animal Yaban, a type of baby. Type of Ben Kwan, yet the difference woman. What was a Sia Brunino? I'm so difference woman. I'm saying, Minimbiana, I know dear. You look at to be beyond Loka. Minim some the contumely and Yeshem and detected the other contumely so damn determined to be disappointed. Who will come near a chain or airport to Abrochendian? Who will come no security on guard when yes a police when you will come no security. Yes, arrest. Now walk to car expert phone at all. Not a bit of go. A radin we are more than your wakan. No radin jenny baby casino new matia. No casa penny be me. Nanima Jimmy Pan and some the fuck or Yahweh. Mino casa ya Koowaa Show. I say a bit man I tip of say okay fine. Ombasha home or buy your way more the beco. A beer every time I say be almost so it's a big crown ama security for more airports. That's why they were able to pass through. I love your word a bit to me about say unkind. Miss Mankind. Then I make I say they say you promise a bit to me about say cock and a coy. Many opinion assumacy of a lumba. Yeah. Mina Croman Nami Wescano. Okay. Yes, Mina Bob Brazil, Bob Brazil. Min could I be by Mr. Monjo Mukama Momunkomam? Yes, I was a C. No, I don't know. A C. A C. Any, you heard it. Anyway. Yeah, live at Koowaa TV and I say Home TV. You're live on Samdakus Initiative, Samdakus TV, Facebook Live, Koowaa TV, GH. Now what share am I? Mammy call me Facebook, me bar, you bet us. Nuadɔfoɔ aha ɛyɛ ban herbal center a yɛto yɛn nsa afrɛ obi biara sɛ wo a wowɔ ɛhaw ɛwɔ nnompe mu anaa wɔn kasa mu a wohunu amaneɛ no bia wɔsɔ ɔde w'ani kyerɛ no ɛyɛ ban herbal center yɛyɛ arthritis saa na broni bɛka no
yɛhwɛ infections a ɛyɛ nnompe anaasɛ cancer ɛyɛ nnompe anaa kokrama ɛtɔ nnompe mu a broni bɛka kyerɛ sɛ osteoporosis no ɛno bi ɛna yɛhwɛ enti sɛ wo kasɛɛ no ebi ɛhyɛ nipadua anim no nutrients anaasɛ nnuane nnura ɛwɔ mu no ɛhi afiri mu ama kasɛɛ no ho abobɔ ntokuro anaasɛ ekyim ne srade esisi nkasɛɛ no ni no ne nyinaa no ɛyi afiri hɔ no ma nnompe no ho yɛ ne yama wo hunu amane ne sɛnti no wote yaw bi ɛwɔ nipadua anim a baa nnompe baa nkasɛɛ se yɛn ka nkyɛw dɔfoɔ sɛ fa saa haw ne nyinaa ɛbɛdan yɛn ɛwɔ baa herbal center sɛ yɛ infections a ɛyɛ nnompe a yɛfrɛ no osteomyelitis no ebi na ayɛ nnompe ɛba saa na ɛyi ekyim sradeɛ ensuo enwoma nketenkete bi na sɛ gregro na cartilage a esi nnompe nanim no ɛyi free hɔ nti ɛba saa na wodeɛ no ɛyɛ asonko abɛtena mfise nnompe ne mienu na ɛtwe ne ho na de ya wabrɛw ene sɛ nti no bi hɔ ɔtene ne nsɛm a ɛnyɛ yi ɔsɔre gyina ne nan so ɔpɛsɛ ɔnante ne kotodwe ne na alɔke ontimi ntu ne nan ɛno anante ne nyina ne sɛ ɛhaw abɛtena nnompe nim baa nnompe se yɛn ka nkyɛw sɛ wɔno haban kasa a wɔtena bebuo mu nti fa saa ho ne nyinaa ɛbrɛ yɛn ɛwɔ ban herbal center a yɛkyerɛ kwan kɛse anaasɛ yɛatena yɛ kɛse paa no ɛwɔ Kumase Atonsu Agogo Aban Hospital n'akyi hɔ udru tema yɛwɔ lahyɛ bi ɛhɔ nso wobɛhu ban herbal center ɛwɔ hɔ udru asafo a anaasɛ asɔre a yɛfrɛ no Faith Evangelical Ministry na udru hɔ pɛ wɔsɛ ɔhwehwɛ ban yɛbɛkyerɛ ntu free Sprinters Road ba ubesi wɔ 18th junction ɛna sɛ ofi Ashorman ba so a ubesi 16th junction ti baabi a besi bia no wo se ban herbal center yaso yɛ foforo ɛwɔ Sunyane Polytechnic anaasɛ Sunyane Poly ɛwɔ no yɛne no ɛnedi ɛnhwɛni mu uduru hɔ a wo se opɛ bia yɛfrɛ hɔ magazine ban herbal center yɛatena yɛ foforo ɛsan wɔ hɔ nti baabi bia Ghana mfana wɔ bia no deɛ ka kyerɛ ne sɛ fa wo nnompe mu haw anase nkase mu hawa unompem etutuo usisi echia ukotodwe unante so a enyeye wo spinal cord kase titiw no minua echia anase eju asabe mu fise sa spinal cord kase no eno na ma yetimi tenase yetini yemu eno na ma yekoye mfuo mu koye nnwuma ubekoto so akon awumu ade ye adwuma eno na me yetimi gina brane so obese wo bo anase bia benante etiafom kinkimdu ase wo bodo me paton eye sa spine no ena de edi dwumanti wo a wo de wo problem bia no bon se echia ko benkuma na nipadua na echia anase nifa bon se upper part ni nyina no echima ko hwe nifa anase benkum obi so de no de akon ne mu a esi ni trase no me paton bon se ni nipadua ni ti hwe fom entime so spinal cord dompe ne aya ahwe ni ye na se how be mu a ba herbal center ama bobɔ mmea ya hodo a yɛwɔ ni nyina no ɛhɔ na wobetimi akɔfi sɛ yade abaso bɔdeɛ ɛwɔ saa ndompe mu hwɛ ho yade ho haw enti baabi bia ni wo a wo fa wo yaso yɛ hɔ a yɛnyɛ wo ndompe ho adwuma ɛmfa ma wo abusua abtamfo ba se ahaban kasa wɔtena bebuo mu na yɛ no kwasɛm tuodo akyinye bia ni ho enti mesɛ wani die mu baabi a wo Ghana mfa na nyina wo te yɛnka no fa wo haw ni nyina ɛbɛdan ban herbal center na yɛmmoa na yɛntu ndompe mu yade nyina ase ɛmfa ma yewo difo ene yewo difo odifo na yebo awiemfo ba da wote se wo falumba metabo ni din no ono ene na mebe mu akọ na akotie na numa asem sima pe na wo hunu se upe baabi pa upe difo bi de ho akobata no a yewo difo mu ahodo minimo hawo kore hawo wo hwa abodamfo wa ha ene yaba ha obehunu ni nyina moborofo oni bie papa na basa so na ene gi se mewom ne se o yale na ba na kache ha ono ama baabi a wo beda na wamo aduane adi kosi se wo wobenya ahoto na wo ababa bedi adanse nyame nsa wo ne so ne ma wo ye buradwe ne ntiase so koso na wo pepe bia kompai body a ejape kurum ene ewo se woko anigi se be wo mu se bosumi bia wo ye all 91 ti bia wo hwe bia wetima prepare na wa babi bosumi bia efia da to so mienu na wo ye no wona fa number na egu afidie ne so na frɛ papa yenko ne he odifo no etie na num kasa ketua na bo se wo te na num kasa mpa wo bo ebeto yam yenko hwe ne mra ya frame na ye bo a odifo awiemfo ba me wo japekuru adom ne nyame de ma ye kwa wo se ye mfa nche kwa media medwuma media ne se me nyame som ne me sofodie nyina me se me hwe nyanka wisia mobro wafo bodi
ana mehwe wo na wo ba no so nya nunku anti ese me ma wo nyame asem na wo nom na wudi na wo meye wo ba ni nya gidie se wo ba no na se wan ka se mu problem na be dey e be solve gidie ni mu a unso kristo nya twase wo bi o e dey ko wo gidie wo a wo hwe me no wo a wo hwe me no se sia wo hwe me wo na me no wo ka sa asem no bra ani achinyi difo ho na si difo ni ho ba bia me wo a olumba ebe pie me so no ye ka che wa be yo hwanwan na be ju nsem me hyewura mu ba bi na de beda ahoto be de ba bia wo beda de wo betena aduane a wo bedi wo die wo ni hweku a me so wo de beda anyi achinyi bomode abra na abedu ha wo be hu nyame ani monyam ene ne kese ye me number wo hwe ma kira kwa de nyam ye 0243 35 65 83 bra na abedu ha wo be hu nyame ani monyam ene ne kese ye amen. I am the nation's uncle of our Bishop Lumba. Home estate and block factory. Abawa bubuano. Obi biara asabi opesa umre fie. Na afi uma boss say bi. Na who say yes, ampa esumi fie ni no. Eye home estate and block factory. And ye de sa ade ebrewo. Wo estate a ebu men say isu bonkum ni nifa nyina. Yenya na ye da no. Ye boa ma obabi ebia na oni adaje. Ebia wa amonone o akontrum. O bifia yesie wi ato because unyi obi ani a uba besi eye home for so a yebeboa ama estate atiapo yenim se sika pa ya yenim fifire hu asem bible so odwuma yeni bia na katu asem emo odwuma yenim fifire wi wona wona se enti no wo for me am ko gina ho bia ye si dan ehwe hu se ye the block papa na esi cement akodan se ba ya woto a unu hoda there are a lot of estate a okoto a enje ne nsu aminu ato okoto a enje na enwo epurugu ade ye gina ebe se eniem na ekotote amodini bom ede ma se woto a ehwo ni munyam hye ene hu nhia ebe ye dia nyam nhia se wo fa number na egu ase na ne home for edins awoso eye home estate and block factory afensu biem ebia wa amanone wo Ghana open prota to prota dayi prota eni echi prota eni ba bia traffic wa enu ntini efre home no efiere ye dia brought bia wo pe wa santimem ene nkura atwa mo ahia de ebetom ne aboa na ya ma wonsa akabi ne dia efe ne se ye se gina mo hene ne ye list bi bia de man asase kakraka ya mitwa kire ni nyina asase kakraka ni nyina eda tech he ya tech kuma se tech he ya tech area he ya ne wo brane mo bia bo nso da form afenso what of brought ni bi o amanane wotimi mesi fienzi so sanse wuni obi a wogini di wudi skamba busuafo no mbodi enamfo apawa wo fa mi gina ma wo se bra home estate and block factory hwe ye company no on company kasia ana hwe on workers no bi abo adwuma no wo bana ma ye order so fa me pe 20,000 of blocks ye calculate ne de ho bo ama wutu ato account so ni a show 2 weeks 1 week 1 month it depend orders ayewo ebi kura beba na otira ye na order bi ani ho a ene ne ma be 3-4 days ye betwa blog no ye de nyina agu cars mu ye de afugu plot so afi wa po bi a wo gidi di se o ma we se egu so keke na ye hu video di a kire afi won say indeed o do ho abokupa in fact se o twa blog no gusu wie mpo ne ye de ko na wo gi ye di a yetimi gina je wo dan plan ya say si fie type a wo pe di amount because ene ni papa ehun enna ne anu kwan ye ye uyo odwuma ye ni bi upe fie mu a ahan e de adwuma udi bie hospital udi fa workers akotenam oba besi eye home estate and block factory so a ye be ma ofie ni bi efensu wo fie ni bi person nkofo me han uni ba bi de fa fabra de bo ho de hudo de ma ye de ama han e de ama na bibia akotote de ama open dan han semi room self contain dobro de dan bi a ope bi a na besi eye home estate for so ye be di wani e de wuda ba bi because we are from home so we believe home brefie na bra ba di woni brefie be bossese brefie be transase brefie e be handa na wo ube ye nhia the number de gu ase no krase munti ya hanu se obi e di nsawoso obi e di ne dwuma wa ha e jama sase pa manso na ho ye man da mpa amodini gum e man blog papa se bisment akom usa ye ho a wayera frɛ na ye no ni nsawoso makra ba
Okay, so welcome back from the commercial break here. We are live on Home TV, live on Koowaa TV, Samdakus Initiative, Samdakus TV. Of course, share. Na afufron so enya won chefwa. Makacho say we share and no they alert me. Na mema more fearful baby so what must say. All right, as that enkoma abuafoni na before I made me next story no, let me go on WhatsApp and read about 2-3 messages quickly and then I will bring the story. This one says, good morning Diane. Hey, this man, are you a pastor or what? You are blasting them. Oh, may God bless you for your good work. I am loving him. So is this Sokodia? Yeah, loving him Sokodia. Home TV workers, stay blessed too. I have this that says that I'm JJ from Takwa Offer Lumba is telling the truth. God bless you. Whenever I see now Offer Lumba fire them. I'm JJ. JJ, thank you for message and thank you for choosing Home TV this morning. I have this message that says, good morning, thanks for your good work or good job. Thank you so very much. I have this that says that please check. Okay, fine. Going to do exactly that for you. Good morning, Offer Lumba and the crew. Keep on doing a great job, of course, from Sticky Asante Mampon and Sticky Wa on also Ediwe Abba. This one says that, hello, good morning. I'm Nana Ajuman, watching live from Ahojo. Hey, Najmai, what is saying? Your child, baby, I have this one. Okay, so let's see. All right, let me come on Facebook Live. This message says, good morning, my brother Kweku. My brother Kweku, good job. Okay, I think it's a way if he. Oh, UK. Okay, Ragu, hi. I want to say, your child, baby, I a child me for black white. Anyway, my final story Emroana abeto job and say na sante hima we di ni I think say 5 years e wo abenya kese no eso ensi madaroma obodeba e wo menhia fikese enhia video. Samre wa ba hema na ga na asante mewura wa ti duri krawa ko ni ma me ni ko ende na oba hema asante mewura odudu obri bia wanya nsani wa ka do bobo na na ba be tena se amamre ani amane kwai so e kurawura wa ba hema wa kukudu fo wa dansa so dansa to nyina musronko na na duru dwamu wa ba ba tia na kokoko hi odudu obri bia asante mahema na na wo fe ye pada na na ba no Samre asante mahema asante mewura ni ma me po one next year though. Hey, right. Hey, Straba from Naka Mokaka. I'm over there any money point. It's a Straba from Naka Mokaka. Samre asante mewura ni ma me po one day and then one day. Now what that? I talk to a new one. What is that? What is that? Your papa was running about for asante mewura. What about him? I want you. Samre wa ba hema na ga na asante mewura wa ti duri krawa ko ni ma me ni ko ende na oba hema asante mewura odudu obri bia wanya nsani wa ka do bobo na na ba be tena se amamre ani amane kwai so e kurawura wa ba hema wa kukudu fo wa dansa so dansa to nyina musronko na na duru dwamu wa ba ba tia na kokoko hi odudu obri bia asante mahema na na wo fe ye pada na na ba no Okay, the course so mention efficacy na yetwa ehun fonyi kakra area abrewo offer 2 minutes. Diane Rani Nyankopon won sha opem so du prose dudu. Okay. Won sha asante ma. Mama na ye fedodo. Da me gaza asante amamre ne amane de wo ben wa won so kra kon ado. Omo ye manimu nyam bam. Omo ye mahun za henie ede na efe. Ye sem kwantene. The mammy am over say asante ma. Oba de Nyankopon won hira no. On trena shim asante nyina ba tan no. Asante nyina ye ni no.
ntina na no afia kan kwase ase na mbuofu no yenni enie yesi ene opim so otufo se tu to wana bibi kire yeso a egosu kire no na yagya ma bibi adi ana asa bi akoye na ho na yagya wode yakọ mukase ape bibi am yadi na asante ma awrade nhira se de wo mfie numimu wa ho ayedene no misire Kristo se mfie ode be ma wa akonwa no nyina o ma sa ahode ne wontra na masire se bi nhira ne munyama na da asante ma wanya ne ba bi ko eso se Kristo ma bi so nto nya wa ba yi so owe na asante ma wanya ne ba bi ko a onte ne ho asem bone ba bia da maame ne ye batan na dim se nani mo duru maame so ba 5 years no onte ne ho asem ba bia da timeke ye ma ye se asante akonwa ahema afo no awrade achoma de soronko nti awrade ma sa abrempon ye wati asana se awrade ma abrempon ye ne monyam no nkoso na omso saa no mo ma hoden ma me mo ma hoden se be sa abre wo fie na bibi kire wo so a wodan wani ko wachi a ukọ na wakwaji afutuo na ade bia bo kotodem nti ye be se se oba de mo ma hoden na nyincha ode ma asante ene ne nkona na hemfo na hemafo no se nyinche ni bi ntoye ma ami so se be ya dan ye ni ko ba bia na se ye mfunso mpa ye be fie wa beto abrewa na wa kire kwan a ye mfa so awrade nhira no emodu no na wose nka mitimi ko na jade se omo ahuzo olma mi duties ne doso yes mpanyini no se nante no kra yedene nti nyame nhira no bo ma baso pa o ma ya ma na ye fe alright o ma ya ma na ye fe na on kwaso na sanse ma on kwaso we love you myself I love you if you say maybe a big people mention in fact na meni aji no kre muji diduma ho no eno kwa mama o case bi ne wona kodi wow na o share bom so hima ne wo mo oh in fact I love you people erade o sha wo so hima na mo wachi ni o sam di mi ni obi case ko mo mudi oh they are so truthful what you say yes I need you bibia ye no credit na ga no kro an ni de na mo se no no credit o be ya bo enti se wankasa kopie mo menhia infia wo se na wo ho so o be po enti se wo ti fie wa wo de da kra ho po enka obi because wo ka obi no do ko gina menhia di ayo hey mesina wo me se wo akura wo di bem no wo sa po ni wo nipa ba ko mienu bi wo nchom do mo obufu che obi a wo so kasa fansa gu aji o ande se me metia envie ntimi ni nyina fa do che wo de ko na kasa ai ni ede akono yeah na wudu menhia na go say yes yeah we pie baby erade sham na onye mo kese ma memfa my next story emerald to say me 2 or 3 more stories as I'm sorry I bet you just say ye nua be ma e friend abronye DC odi akotene e wo MPP amanyokuo ni mu na e bet you just abronye akasa e de tia the former president of the Republic of Ghana, that is His Excellency John Dramani Mahama, or can say be an enye no crep any fan, and I'm so more court, or so more money bill, or nearly your moody tail, eventually no, I think say or more amani bela, ye shake the Cosibiana, you don't want some Abram, but quickly no, ye she be doing now. I don't know me church amunyana me din Daddy Fred. We menche me trying to very short by. And here nsa ka HRS officially. Ghana Police Service or my issue statement. Na statement na my issue no. Omasoma mu kire nyina ne se. Eyampa omoto nsafre abronye DC dodo na kwambafo. Obomoden ba yampa na oba ebehia police for headquarters ho. Na according to a police force statement, Omodiaba press release, Omodiaba chese. Abronye, omo editaining no, ene ewo police for asweye. Na ochina, womo ede no beko akujina asemdibia.
Inti na chese asema abeto edwa eno no. Nda police for say omo detain no. Inti ochina omo de no be call akogina court. Na pe there's a police for ka nyina ne se womo see omo investigations a omo ye pe omo busa no ne niam omo ne kan ya na se omo investigations omo ye kire se ensema ebeto dwa wakafa former president John Dramani Mahama hono omo establish ehun se nokure bia eni sa asemnum enti omo a charge no 2 counts charge no ma charge no omo say publication of false news and offensive conduct a bit mu enti omo say ne ye na wo ye no abetimi ama asumdwie a wo man Ghana no akoko atia asumdwie no enti se si amena mo kasa yi wo mo de no ekọ akogina asemdi bia ochina na arofo no mo mu enti omo say ne ye na wo ye no abetimi ama asumdwie a wo man Ghana no akoko atia asumdwie no enti se si amena mo kasa yi wo mo de no ekọ abronye district no konsem na ya kotia ya bishop Dayan Ewrade Nyankopon wo nhira eye abronye na wo nhira mpanimfo a omoche no nipa wotimi di animu mi achi abronye no Kristo wo ko nhira so a wo nhira se nipa koro no na Dayan we ade ba ko wo kurom a ya nhwe ne ya nya ya on kurowei emfa ne ntoma pam fira da na bua mabunu mu mpanimfo no so eto ntimi ntwa da ade ba se ya ye ne politics akura ni ne nso ade ne ye tia no yi politics to nchen so obi to aba ma wa enche se wo mu ade sabe ye mfa disrespect na to aba dis obi mu ade no ato aba ma akura me ntwe na so na nche ne se wo mu ade sa ade na ye ntimi nya na mo aye Dayan ye tia na mu ntie tre ali di na na ado danko akufu ado atam basa Dayan ekosu ye ni e be kire wo mo ya kire wo mo ye nya panyini kwata wo mo kire panyini ba ko ne His Excellency Miami wo faase ex president John Dramani Mahama samre yese Ghana ye wo obi a wo ye president atimi gina so di yi won odi yi wo mo se je mo to aba ma ne nti o mo di panyini atam o gina so di yi won ozo se samre no me de mre di wo mo no mani ba o mo so anke ne MPP ba pa wenka we su be suro sa de no bo no so hunu se na ban na wo pa wanti ono so abaye wo ozo nso me ya che no na wo so ma omusia bibi film no mpanifo abo furugu ko obi abo furugu ejina na ti because o yo so party member ye kore ne yi no ampatre se ye ne sa ye nyina be pa ba bi adwo eso na tu aba ma otumfo na abeka na ma ye poto me nso na na be tutire chacha wa ba be yime na mo se kuro ne be dane uko hene fa ebenya ne obayawo uko na na do fe ebenya ne obayawo uba ma ma pa ebenya ne obayawo na fe kuro no bi antimi nko obi asem bo se mu se kuro no ne ba ne sa Dayan na meka ebeye ni Proverbs 23:23 kenkai o se tono kure nento ba menton tonyansa eni atenatene eni hunumu tono kure menton tonyansa eni atenatene eni hunumu yenyansa sa ya tena sa ye hunumu asa tini onipa pa bia no woye abronye friki kansem hunu nyene ebile bi ba o bra MPP ni ebo no mo ma post bia ye tretre fidie zo kontokwa ni bi ma o sa branche na ebire unya wie wo do fisa afo nya kasa basa akire obi a bibini wo peso hunu na aduna maniska na mani tumi ona hunu ni otie first woni mo bro za tawisi se wo ya chama yo so wan organizer ntino umu ni pa bia anga sabita suko no ma wotu obuno asabita fata bi kura obusia ni bi ni wa bo bradu Don Dramani Mahama enso omo kura kofie na yi akwa wo de ni die mu omo se ne se fata na aye de kodi Don Dramani Mahama atem abro ye onu anka ope ni ma bi wa ye nsese se oni pa no ntu aba ma na nya sa ne ye no o ya de bi na nya asete ne ka twense we de nye eno de mi nya ai kada mfa wo so wanyini na so be di atem de wagimi ya politics me se bi so ada no me twa no abaya otan na se personal stuff ana abaya se obi ni obi ewo issue because I say a hammy kakra I didn't know it is I say your politics I know personal so personal
It's all personal because I can say and that's some more capote say be so say be nyando His Excellency former President of Ghana in your Koowaa obey. One no say yawa onyaku obey de na hunu ya hu so onyaku obey. Mama by call door say we person otena akonya so ana na ni abrekura wanyaku. Ni ame na na de dan gwagu fuado. Ye nim say the con do Ghana mamu wono kura wansetiku. Ne watima be di bi ekọ no okopiriku di ayede. Me dey me so ta okodo ayi ni mlika. Don Dramani mama fa ba bi me nyada ne sa. Nanso no enye nipa wo asumdie. Adin so bo nsu okasa. Ya ne dan adin so bo nsu okasa. O jase ya mo fa politics ye niam bi etesa. I personal interest. Ade we ni kwase nkonya be. Me da bia me come Mrs. Diane small time aduabo be doso. Because obi timi ka say president mo ex president mo epese we setiku. Na so watin komo bi wo ba bi. E design po wa kwatin komo ba bi approve ba bi akwatin ni free ye. Ye nya no. Ye nchiri one day nya no. Omuso mo money bill. Na se we matima gya no. Na de obi kotum 2 weeks se wadi di panyini bi atam kekesa aka. Sa ne na aburo bi aba ba bi. Na se mo anya fe oni ka prenti na mo ye ne sa. Da yan. Oni pa kro ni ka prenti ana mo pesa mo ye ne sa. Ade na aba. Na ade obi nya ye obi nwene ho. Wutimi prane ya hwehwe se me hwe ne ewiase ne kwa me gidi se no opese. No atrase aka just like that. Na ni pa mama one day pe. Ozo onya 3 days. No hwe dan ye wodam no hebe bia mo de na kwhye na opie ba. Afi wo kasa panyini bia ho. Obeto ne bo evidence and he will put respect pande. Exactly. What does it? Sani man omunyai. Ye mpanyimfo ba ya nsa na politics e ba. Mpanyimfo ye beto omo ansa na politics ni free kwan mu aba. Nkrumah was there before Yenya Ghana president, first president. Sena mpanyimfo di wa ki anyi obi ani o man ne so. Edu kasa panyini wa da bia me kasa ne enye ne de fire no mane nkwa na ni mu mu tade we nye. Na mum se wo keti bibi akeka kasa bia ni kwansa wo kan wo munya ye nye. Abro ye kura wunyini bia asa wo nso ye kasa tia enye ode. Wonhye da so mo bra bia asa wo nso ye kasa tia wa enye ode. Tia de na ade ye obi na okra ni aje. MPP mpanyimfo nyina ate wo. Si ebenya ye president na adodan kwa kufuado amana beka say hey asema kan de wan ka say ye eno ni good politics ye benya MPP chama untumi no oba abonte beka say abronye we de okọ achie dodo no ye nya da ye benya ye papa kede de Japan no beka say abronye wo ya fa ba we kwa de wakọ achie dodo unya nti e benya ne say wa ya ade na mo amaka na woni akoyi na pie na ne sa court ho yeah granting the bill omo na court to money bill no me share and I think say me one of the ranking members Nana B no ojina ono kwa no kasa I was like hey Nana so you follow this you see let me be some you see let me be some edichina you follow that say brother so am fafie na so ya buan dis fo nso no omo so ba power na vendis members so ahuri saa eno so no so papa ne nka hwe nche no so wo ba no wagimi kura na awo no che ne gaje nsa me ba de a wo ye gimi sam wo wi atwa de as bata no so wo ba awurade nhira wo maka ne ya akire wo onipa fa asem ne nante na ya konkroma awurade so obedi kakra yi so a ubohu se kuro ni bedan na se musimu ni so a atemdidie be doso sa na ye che na obi so abegina ne de ya chi na obe no ni a chi we na ne de abegina ni nyina na sa because obi a on support yes obi a on crop yes do obi a be defend na bia me be ko kura mi se me ko za na na me be ka chanza na nei je mbe za me ye wa no ya ahene ofalumba na ye wa no ya ahene no atoa ma menti no sa no it's not proper wudi se mu na wo bete sasa no mo ye ndi e tete ayasem my last story na emra wona about so just say yenia A+. You never win some about Ghana for baby so on YouTube. I ha obi e can be we so say we dey penny oji levy cry na say mo cry so oji Ghana ha cry then e cost wo and then e dey ye so boot na na ye see the baba ejun so dan akwan bebre na enye ene ade nkola na step ye so say be nya do mo de tie ACC school dan na wo mo akotene masua de wa bra nkola yi wo mo awofo anase kure wo mo ka ho awofo ato aba e de ama aban na so stella no ebi butubutu form na twra de nkonwa ni ho ene ade na nnem ba baji 11 na 11 de na baji a
e dey na mo de be tinye ntua ti mo fo nyina obi a charge say 11 days so omo ka so betua ene na wonom eboa when a plus date na no ba betum say ono or the reputation beto as support say eye ashawa body. I am putting my reputation on the line for e-levy. For e-levy, telling people that this government will collapse. Telling NDC that when you come to power, don't abolish e-levy. They have not said they will. They, according to Asidun Ketia, all of us should support this country to develop. However, if you are an Otumfo, or you are a chief imam, and you have power, if you are my own uncle, Togbe Afede, or you are Togbe Sre, Northern Chief, what's his name? Yana. You can't be quiet on this e-levy matter. The government needs the money. One day we will sleep, we will wake up, and there won't be salary for workers. There won't be salaries for workers. The government needs the money. So if you are Otumfo, you can't be smiling to Akufo-Addo at this point. You have to call Otumfo and call all your chiefs or the deba they have been doing and tell Akufo-Addo that where is the road we are going to build with e-levy. We want to see it. They have it. I've seen No. I've seen a document. No, we have people in this country. Otumfo can tell the whole Ghana, everybody sleep. I'm going to bury my mother. I am you are so ridiculous. No. Otumfo said he was going to marry. Yes, he was going to bury his mother. And I support culture. I like our culture. Yes. We cannot sit here and throw our culture away. Yeah. So I support Otumfo. I'm one of Otumfo's supporters. But if Otumfo can tell all of us to sleep, I'm his subject. So if he can tell us to sleep because he wants to bury his mother, and everybody sleeps, Otumfo must be able to tell the government that you can't spend 35 million on conference, because even China, where COVID came from, that one I still think you should interrogate. No, what we cannot also do is that we will just pay taxes and sit down and sit unconcerned for anybody to use the taxes how they want to use it. Look, do you know how much, according to the Auditor General, we lost 2.1 billion. We misappropriated 2.1 billion Ghana cedis in 2019-2020, according to the Auditor General. How much are you raising from e-levy? They are aiming to 6.97 billion a year. If you take 2.1 from 6.9, you'll be left with 4 point something. So you see, you are looking for 6.9. You have finished throwing 2.1 away. So Paul, we are not just people who want to condemn everything that government comes up with. We are not just people. We all want to build this country, and people wake up and think that, oh no, all of us are against e-levy, and so you have to be. No, me, I don't think like everybody. I think like me. There is nobody in this country who can influence me what I want to say. Yes, I have friends in this who say you support e-levy, you don't pay my bills, and I don't want you to pay my bills because I want to say what I want to say. If I don't agree with Akufo-Addo, I don't. But I believe that at this point, all of us must pay taxes to help this country to develop. I'm putting my reputation on the line and asking the people who believe in me to support e-levy. And then let's all hold the government accountable. We cannot continue going to IMF to look for money. And I can say he is putting his reputation on the line to support e-levy. Are you going to do the same? Are you going to pay or you're not going to pay? Diane, I will put my reputation as on the line and support e-levy. Sadiana support Ninja. Unipa bia no support to adia ya. Debi. Enye. What does I say? Adia enya no de so okoko de ntini ekura go onim se adia na support wi a na ekura was reputation wunya biem. Adia bia so ma wunya de ekura na se nye nipa mpenti na wi omunya da ubiem no. But what you say? Me kojo party bi na me kase me de me reputation to akojo party na ma hu se nipa nyina mpe party no
na me na me pese nipa tie me ntino me nkopere mfama ndia no betima wi abra nipa ne nkasa ho biem edu ono atima use that statement na e wo so wote ase ade na wo ye ne nye wonyae say one line ye tebro fo ase nkakra nasre no enye ono adiki akansa ade ne nye nti wonyae ye pra di monyam say wo de kasa wo bibia mu a ye tie wo na akasa de mani monyam ne beto fom abese saade ne nko abekoso a ese saade ne yade a omanfo anyi ntum enye na sabita fracha yese sie to 2 million monyam a to ma me kwaji uwi abetima akwaji na de wonya awie wo si ade bi ntu de to fom dia na sa de kro na wo ko ho no enye valuable nkwadi ne monyam kasa fa ade ho amani di mu opemso ntimi nka se me de mani monyam beto fa prama yira vi akoso da bi da o ntimi nka because onim se monyam na kura no kwa ye greater than yira vi do whatever he will say no e wo se no na ebam nti oni obeka bi se munyin tum retani monyam na mu wonfa nto ma yira vi do you this statement as woman be you don't know what you are saying and it will go against you ko dimpana was a we esna hunya pi na ni monyam ayesne de tenisika it is why you monyam na wie am ye hu say plus na ja feda me koto ni monyam na kone akopre de tenisika se mfanye o man yi a what kind of person are you on that very one shot to mamiri e ba na say one shot to mamiri no Timesre na ni die me penasem usu betima support you nipa ni be nka say I will just put my Mosa, what are you telling us? Which is not good. Do you know the reputation how far it take you to? Do you know how far? Every person nipa bu a YouTube here no akwatra program go for your interview is because of your reputation. Obi tie kura so mo go fa ne metron so imagine adwenche because wani mo nyama duru ba bi design mo nya so to akona wi a okay betua 11 etua wi a ni mo nyama be sa akofa bi na wanti man go fa wan be invite to program bi so bi mesre no omo kasa omo hunu kasa ehunu ba bi omo ka akosie na da acha ba bobo asa aba na bobo ba na on bete ne aye kan ase awurade nhira no ne kakra waka awurade nhira no the breto asum na reputation nko na mse me ntwe ma ne da so wode beto nchen apre bibi na yila ne wie me yo botomiska o man ne yese de ye ne yie na sasema o ka ye wo ma me pene se bas ye betua dia mpanimfo bi te so pem so no mfre nana se wo ye tua o fezi a wo dia e dia na wo takre wo se kwan ehe kwan bo ankra kwan go so kwan ayom so kwan na mo tra gu pipa so ne ade atum ne atua ni a se fezi a sa kwan a bobo so betima ya wantimi a besa gu no mom ya nkrata na odne sa ahase wantimi a mi so obedi ska ne kwa ye ne sa ga kura ya fe da kiaso ye tua bibia nkan ha ye da abani should come yanya asantene yanya ichebi hene yanya doma hene ahemfo akese no no mu nyina trans se kuro no ye ne ye deda no ene ye de ma ye mpanimfo die na kuro no ye kan ye na nsase no ye dia ekwa be na apese oye fansa krata ase ye be ma ye manfo na tua because me catch asante betua doma catch doma betua goso catch goso betua dia ahemfo ye betuma ye campaign na mam simple ba mo ye krata ase first yi levy ba when ya no mo ye kwan ahodo e kwanwe na ahemfo mo de mo kwan anya mo eduo no mo ntimi a krata no mo feli mu ye twam ye ntua biem ni amaje so be cha amaye eze mo nka no kore ta kuro na ye fe da nanso what's me nam area website say ah enti apa o ene wa ha no we ene ajeje I say ya na yo so wu I have this message I maybe lines number this one say for Lumba is an experienced guy. Good morning to my wife Mary a champion. Yeah, that's it. This is a normal message. I have this that says that hello, good morning. Watching you live at Aputu Jam. It's me, Obapa Christy from Abuentim. Papa, we love you. All right. 1, 2, 1, 2. Okay. Good morning. All right. Let me skip and go to WhatsApp and see what I have on WhatsApp. This one says a hi to you too. I support A+. About 70% Ghanaians don't actually pay tax, and yet we always call for development. Let's pray and hold the government responsible.
That's all. Kelvin from Cape Coast. Kelvin na Oniwe Abba. You could so a kind of messages. One more friend of Winjai. I have this message that says that okay. How are you doing? How are you doing too? This says that how are you? How are you too? Next time I am going Miss Binkai. Lady Diana, I really like how Ofa Lumba talks turning to keep it up. You went over saying that, but please help the youth of Homa Benasi Apasi Omano. It didn't agree with it. But say Homa Benasi Apasi Omano. To actually have peace by making IGP here that we are always harassed by macho men here. I'm not story, Bino. Good morning. We are seriously watching you right here. We love you and your good way. It's from Esther Sunyani. Esther Yedasi. I think say me fa. And I said me read the message VIP. Maybe the line is not to give me a call. But I think that many a home estate block factory. Yeah. And for the children come on me offer every boy a home come on area. Now after a minute 10 minutes now. We're 10 minutes back total. Now here for you yeah. My phone calls. Mr. Baby. Yeah, good. Yeah, and block factory. Yeah. Wadaroma, they are home estate and block factory. I think I go for one show in the baby. I would say, I dear Bakwa, Ed we are say, now I cannot back when they say, oh, baby, we are saying now, Ubit Mania baby, a boss. The Biamacas are some sifi, as will be could do fear. You busan a pescani, star, celebrity, ni fear or hen. Na ebusa fie na ye huna anka me ya yese wa mobra no nti ya na ehia se onipa bia se be oba wo no anka abrabo tene ma wo kakra dia utimi pa baabi eba wo sese ne sa na awrade dia no munyam adom home factory and block factory for home estate and block factory for jese kroma kakrakai asantemam na oba dia hye ne munyam amaye nsase ahodo a manso bia na so ase onipa bi peso mo sese ewo asanteman kuroi mu nko ade a obesi home estate and block factory for ibenya proto etiapo proto daye enye nsuo mu asase e de amaw na watima bo sese e de asiso and you don't say me wo ni ade ba kwa awro ho ne se obi besam fifire nyina na obenya sika akotọ proto no hena sa ato am obi the same thing na wo famia madi animu no to mo anim nyama no te me na no do asase hye mensa na mabo ma ne se na nei me na mi bedi animu no to obi to na ya mi se me se twa me ho aye wo no be paba wo zo fa wo de mani tuende ho kra de mfoma se mo mfa ho the same jam ye won sase bebre e wo asantemam ha so wo pe ba bia bo sese nko ade a wo besi home estate for so wo fa me anam di wanim nam de wako kroma ba bia proto e wo bia na abro no wo bia na proto wo ho e depend usika wo pe dum proto na mema wo bi me no kasa se sia mo abro san kase ewo asafo ka kwan danchemu sei stores o wase ye mako 10 esoro ye de ama bangefo efie ni ye me wo mako 5 bedrooms wo wa ye de ma han ye ton se sia me no kasa yi odi ase ewo asafo se sia so pe bi ato ye betim de wakọ akoma ofie ni bi ato na se wo bebuo ye stores o so all stores na be ma han yo wo japade be kwa akopie asafo me no kasa se sia ye wo plot da dum a wo pese winsi fie wo so a ebetim da ma depend ubotom da yan so ubotom ye nko ade a ebetim ma plot wo dum sambre ya me no kasa ya amo abo sese so a manso bia enna ho da yan tech ba bia traffic ndi ba ko eye tech enti tech me no kasa se sia ho de mo 500 plot e tech as ye twatre wa o TV ni so abonfi ye twagu sa 500 plot na da tech sa wo se wo pe bi ni entwa bi mawa ebo no so ye omo pe bi asi asole so wo pe bi de bie factory wo pe bi aye hospital ya mawa asase no so da so kama uduru anya fe na akofele baabi akotu na tiagu baabi unya dọọso ana wo si wudan asi so ne bo da fom de besre obi bia wo pe plot wo tech ene ne mpata mu de onya free home estate and block factory fo a ya bedom sa nipo akro no ni amane bi wo tech wo
odium tek odium anwomaso fumesa kwamo no ade your filling station kase ya hyehyɛ pavement ya hyehyɛ dada a ya be fan say ya 4 plot ya 1 acre eni ya filling station wo so ya hyehyɛ dan ya sabita flat ya hye obotonton sa ya na ne omtonton filling station dan no wo ya boso dada yesi ye tent na wie ye de tank a hye from eni ya hyehyɛ pavement afa 4 plot yi nyina so a che so person ya filling station onya call ya wo de an say wo be fa petrol ana wo diesel na person oton no wa start adwuma da wo se tie ya ewo eye kwamo fumesa edakwan no pe kakraka sa amre no so obi ye odefo no be se na brabo start so filling station so oba be die home estate fo a ya man filling station ya ye ne yema ni nyina awie me no kasa se sie no nso no etwagu so won se de sisu na da ho no a ye ton fumesa kwan ya so awurade nyankopon se obi o wa beto edapade we na mjiri ye se de ne be ko nanim dan me ko no obi wo so pefia ya se wie dada nya fe no obi kokko plot ho eno so santase anyina mu ya o ko agoi filling station mienu na wo kwan so ba ko achi ye wo estate mako 4 abrosan 2 dentia 2 dentia ni na ya 4 bedrooms apartment na ado protest ada ni mu kan wo abeso tu swimming pool obeso za hye dan fofo ho a ubenya wa unim se won so de kroma sat ndi plot ne boa dene nanso ye koso mu ya mona ye ne less amaye ya osikani ana odefo bi apese onya fie wo kroma hu se wusu fie be krom no so o fie home estate and block factory for do beko o pa abrosa na etwagu no abrosa fefefe no o hwe dan ne ho a hu se cement akom ye jama cement kom se dan no enkobo wape ndi sana tie o president ya na ya wie ya de be ma o pa abrosa na ya de be ma abrosa na 7 bedrooms ana den tiane 4 bedrooms na abrosa ba akonso 5 bedrooms e bi toilet and bath for inside ni a che ho kama ajese no so tiapa ewo santase enyinam goy filling station na chipe a oba edan a wo pe bia no ye betimanya na ye de ama afa ewo hyehyɛ ne da fom pansa sa ade de nka woto na ukreska no woni wasumdie utua wie na asumdie aba ama obi wo so pe bibia toba ni sika semu sanso a wonso betima ma de kakra beto account nim utua ne kakra ka so wia ne agye de ama plot na wo part a ye gina wo hene ne so amoye o list o ti as side plan ye bibia de ma na se be ye ti be sign afezu to plot wie wo abrochie ana wo Ghana na woni adade a ye o block factory kese ye ma wo tie ska blog no dodo ni atweko ni akoto fence wa fa ho ama se be ya be secure ehun asase e ye wodia edu ni busuani bia ogini die uni adamfo bia ogini dia home estate for wo family ni dia ni mu ni akoto fence wa fa ho de ama ni atwa ho mfoni dia kyerɛw na ma obi ba wantima mafum anwia wasase ni nyina so ye wo ye ho afa wu pefie ahan fie mu a e de adi udwuma wo besi ye so a ye be ma ofie ni bi o pedan ahan a wo besi ye so a ye be ma obi but obi bi obeso de dia nsawo so no ye hia ye ne se omra ahodo atinga junction kumasi ahodo atinga junction wazo opesi zaro obedu sizaro a ofre number no opposite ya be fra ne na di nkomo so o tifie na afefa ya wo fa me hu se onye serious di tuana mo bra ne nya ye ni nsawo so na ba bibia wo pe o proto ato no ye ma obi na ya abaye si ye nya kuayo edi nkofo bebre tunto wo kokofuo o pe kokofuo ato abesi ye so onso apese wo ton kokofuo no bra besi ye so ne ye nton ma wo yes owi o person won ton onya boafo peska ya de nani aye ne ya eno kura wo ba na seska wo ye ho aye timi tuaka ne age aton seska nche da so ni wo sa so na bi ye de awura ne memu estate ni mu ne ade enso so a ye de to wo na afi ya bo ho dawuro na ya ton e de amaw e bi a wo pe podcast ya de aye farm so open ye wo akire wo be si ye so a ye be ma obi na de aye poultry farm pig farm ne apese wo ye bia ye be ma obi na watimi nso aye amana hye awurade de animunyam ofu na ekura wo no iPhone no o ton 120 million etimi to half plot wo kumase mesra goton beto plot wate na konfo be shade apaso age dan no ton ke 20 we konfo be shade apaso obi o 100 phone infinite there in bi o di ase alright o make sure one day pay the apaso age furu sem di factor to e ba je number me tia popa 0595 11 29 46 0595 11 29 46 yes and the video so dina ma me yele sa no ye ka say nyina eguso yes and yes I was 0595 556 994 0595 556
994 so wo phone number we mu bia bia wo pe plot bia ya ma obi ye obi okwamo tech plot wo ye tech ejoso abnase ebi wo tech yija kroma dia bia pe bia depend usika ko bia na ne bo ukres kan ko e ma obi yes yes na me sham is now to 10 minutes for me to go. Call me now you know sorry to buy no for contribution brand quickly nah yes sorry okay yeah that's that ever my home estate and block factory I will cry you stand so and I say be my come on point clothing one of my ship room angel left from my busana see and I ubi hono and I put nisikaba and I say yeah they are home and I TV so something just my baba I jump for bank seba no paper or sebra or castimony or ya or to us a projama samso and doctor D for I guess or not so or Japan or sebra or the shape and I do mukano or the Nukunaha hello good morning. Hello, good morning. That's enough for me. Now swear. Okay, you. Hello, Yanko. When it's also mommy, me brain yes. Me pacha friend me Fuseni, me pacha kwata flu kumase. Okay, Fuseni Yanko. Yanko Fuseni yetio Fuseni Yanko. Ofa first mo program media na ja metwa me se o kasembi efa ainfo me de pa yi efa because of that ainfo do na mo mwai efa o se asantimema imeni ukrum ye pan afefe enkan manso di bia pan enye efa ka so pa so pa kare kan fofoi I am for sorry no come cafe ebia employee mudidi enu yesremo pan enye baby afese baby empata no yesremo mo ye na mutiti maya ofa ka ho se I am for it me fete ka for sika ko mo kakra ka ho se ko mutma ere Hello, good morning. Yama kurani yimebi we can go to my mama one day. Over the candy MVP by MVP and you Bahama now what transfer will be can you want to my more yesterday. Now Ghana penny for why at the benefit then Ghana penny for them be a politics. So we never Catalonia them the man what you know. But I'm going to be and the man one penny for you can let me for the man fatao. You may be a Ghana. Hello, good morning. Hello, Macho. Good morning. Macho, what to say? Your madam now, sir. Yamiadum, call. I'm not trying to pay the younger point shamu. Or Yanana and somebody to get in the IFI. Then make the camera can say Ghana, hand parliament now, or by no. Omendo and Miasi say hand parliament in the Bible. The machine there to hand parliament in your plan. But the men who say, Sana, I bought a yet modern in a banner. I have what you do me so. Or Santa say, get to a baby, men people in majority of one, and you live in Gomodu Demembri. The Papa Chan one more being got out the men in Yamotifum. No, you need that too. It's meaning says a parliament is all a hand parliament. In a band of a Basibiano, or in Shelby, but to a man in Ma, what you need. You say the medical catcher, no man for the get me. What do you hear? The past 5 years, Chicana or Monsaka, how would you ascend? One time the beer.
afi yile bisika ni wonya braces wonya wontu twa wopeteka wonya wontu minye wontu bo bo ka me kwasi wobi it is 5 years na braces ko na yawo employment a nke dem sikara wodi na wodi o sanse woni nta wodi a wo ba chiro it is employment o menye ntumi yenye advocate e chiro ye man ko se employment yenye ntu abandi abati so bia so ye kofi so yama oba so anga employment o wa abani di share about the politics about money more o ba ka fi yi o Wakasa. Hello. Hello, good morning. Hello. Hi, good morning. Hello. Hello. Hello, good morning. Morning, boss. Yentio. We the no me now watching and pay. Yeah, Joseph, boss. Yeah. Some tribo could dia. Okay. Because every woman has could dia. Okay. Then a baby meeting you dia odi na bomo ba so e dikan. Ye mu se na mesre mo abna se no bu ye bre. Ye ni o kuma so dia matufo ana tatai any false charges ana dey chie. Timadawo ma mombo na ngru IGP no tumfo ni mai. Ni se mu du dia mudi you IGP no tumfo ETB. Ndi se ye ha no beto mani ma omo bete. Se mo mondo me. Yeah, that's it. Yeah, that's it. Meaning say omo mo hwe ntana mo bia se fa se so mo tu no on be tu. Yeah, my dear friend. Wo ba de na mo tu se. Aba me ho ye na so e. Pop. Aba ma no so na ko. O ti mo zo. Yo bi abetia. O do so. Na o fe. Ura de ni me fo. Obu yu kwasi ni bia ni wesika. O fo bi nsi me topoto. Ko ti ase. To talk to the Yabuano, the catch of breakfast of Wabato. Radio mine, which you oh, sir, where can you know? I am football, and I'm not thinking of the the fingers are shaking. Yeah, to say you need to meet the people, and the patient, where one can name it, pop. It's only for people. Yeah, and something kind at least chapter 9 verse 7. The whole Sunya get one at the back. You better if you go to talk to you talk here and my area. And we it will be a is information center no me Obi information center no but Obi all right I think some for baby and I'm 2 minutes be at one and I'm in coming in for one now. Then no move ya hello. Okay, when to me, any answer now of America. You call the animal bume. The time mamma and some patch of Williams are made advert in a book. Martin. I didn't go for insurance, Mr. Buanico video booties is here. I didn't go for Winsham. 11 Moses for causing a mere shame. I'm an issue. After radiation, depending now on mobile home estate and block factory, Ababa top rot, and I if ye and I could go for a radiant go for Winsham. Amen. Right, go. Okay, it's you. Yeah, just tell me so for I'm concerned with what I'm Jennifer, so you do as my chairman. And then I have good ideas. Okay, that's your point. I never done once was sitting there at what for. If me can say, me now must see. I have almost a sin, me now must say, my bus center, Yadasi, or if I about the people, Yadasi, Sasso, and on point clothing for ye, Yamua, and Kedia, Sasso, and a better a home estate and block factory of a lumber, Eda, not the edges, Street, and the good bottom, no, the better Nasi, and of Pebia, now I is homoje, Ewaha, if you are homoje, you break homoje, one homachi, which is a napadi. When they begin to say, open sassy, now or the other papa, and a man for it's him, and my woman, and one at some more. You ready, Medareta, oh, 2 hours, so I let any branch about pa, or back up from now, all Jimmy School.
ono ena o share me camera EVP at mame executive producer for the show Ora Samda who's my CEO himself was also a bit na MC abo is such a cute video. Hey, this man is so wonderful. I've been so aboard in the chido me edit Diane eduhine adom me ochina ye beba de no non do pepe shame el Kumasi 104.1 na me feel Kumasi power mid morning no FM bro. Bye. Homo. I am the nation's uncle of Bishop Lumba. Home estate and block factory. Tabawa bubuano. Ebi biara asabi opesa umre fie. Na afi uma bosses bi. Na who say yes, ampa. This me fie ni no. A home estate and block factory. And ye dey sa ade ebrewo. Wo estate a ebu men say isu bonkum ni nifa nyina. Yenya ye da no. Ye poa ma baby. Ebia na oni adaje. Ebia wa monone o akontrum. O prefia yes ye wi ato because unyi obi ania. Oba besi eye home for so a yebeboa ama estate tiapo yenim se sika pa ya yenim fifire hu asem bible so odwuma yeni bia na kadua asem amodwuma yenim fifire we wona ne senti no wo fa me ami ko gina ho bia yesi dan ehwe hu se ye the block papa dey cement akodan se ba ya woto a unu hoda there are a lot of estate okoto a enje ne nsu aminu ato okoto a enje na enwo apurugu ade ye gina ehese enyema ekoto te amodini bom ede ma se wotwa ehun ni munyam hye ene hu nhira ebe ye dia nyam nhira se wo fa number na egu ase na ne home for edins awoso eye home estate and block factory afensu biem ebia wa amanone o wo Ghana o pe proto dayi proto eni echi proto eni ba bia traffic wa enu ntini efre home no efie de ye dia proto bia wo pe wa santimemu ene nkura atwa mo ahia de ebetom ne aboa na yama wonsa akabi ye dia efre se ye se gina mo hene ne ye list bi bia de man asase kakraka ya mitwache oni nyina asase kakraka ni nyina eda tech he ya tech kuma se tech he ya tech area he ya ne wo branye mo bia bon so da form afenso wato plot ni bi o wa manane otimi mesi fienzi so sanse woni obi a wogini di wodi skamba gusuanfo no mbodi enamfo power wo fa mi gina ma wo se bra home estate and block factory hwe ye company no on company kasia and on workers no bia bo adwuma no wo bana ma ye order so fa me 20,000 of blocks ye calculate ne de ho bo ama wo tua to account so ni a show 2 weeks 1 week 1 month it depend orders are yo e bi kwa baba na o tira ye na order bia ni ho a ene ne ye ma be 3-4 days ye be twa blog no ye ni nyina egu cars mu ye dia fugu plot so afi wa po bi a wo gidi di se o ma ye se egu so keke na ye hu video di a kire afi wo say indeed o do ho abokupa in fact so o twa blog no busu wie mpo ne ye de ko na wo gi ye di a ye timi gina je o dan plan ya se si fie type a wo pe di ama because ene ni papa e ho enna ne anu kwan ye o ye odwuma ye ni bi o pe fie mu a ahan e de adwuma o di bie hospital o de fa workers akotenam o ba be si eye home estate and block factory so a ye be ma ofie ni bi efensu wo fie ni bi o person nkofo me han uni ba bi de fa fabra de bon ho de hudo de ma ye de ama han e de ama na bibia akoto te de ama o pe dan han singing room self contain dobro de dan bi a o pe bi a da be si eye home estate for so ye be di wani e de wa ba bi because we are from home so we believe home brefie na bra ba di oni brefie ba bosese brefie be transase brefie e be handa na wo be ye hia e number de gu ase no krase munti ya hanu se obi e di nsawoso obi e di ni dwuma wa ha e jama sase pa manso na wo ye man da mpa amodin gu e man blog papa servicement akom usa ye ho a wayra friend na ye no ni nsawoso makra ba